أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasling sinpudji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Magnaiksaksi kita niyo sinwayroon Tuhan mapatod pagtag-ipunan hakasabunalan malaingkan Allah. Tunggal isa-isa niya wayroon sa kutunia. Diban magnaiksaksi kita niyo sa bunal tuod in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam daak iban ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat iban salam matukaniya. Lapay na in kasahabatan niya iban nasin tiap-tiap magad. Habari wakkas panghindo sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga palanggungan haagama Islam. In mawdu' taniyo harum ini. Amunain pagmartabat miyartabati sin mga salaf haantara nila. Pag-addati-addati. Paglago-liago sin mga sila salaf daing naman hasahabat, iban sin tabi'in, iban sin mga sila atba'ut tabi'in, iban na sin mga sila miyamagad hapang hindo pamando aqida sin as-salafus salih rahimahumullah. Karena mga palanggungan haagama Islam in pag-addati-addati in ini daakan sin agama Islam. Yang hindo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kitab niya mahamulya. Iban baut kato sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kunin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha. Wayroon long sin Allah subhanahu wa ta'ala amurain magtaymanghod in mga sila mga mu'min. Wayroon dugaing magtaymanghod hakasabunalan hahadarat sin Allah malaingkan in mga sila na mamarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa aslihu bayna akhawaykum. Naring asabab yan bayta sin Allah dayawan niyo hinantara sin pagtaymanghod niyo. Mahuliin ayat sumunod biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin asa ay yakunu khayran minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khayran minhun. Ya kamu mga mu'minun na mamarat saya. La yaskhar qawmun min qawm. Ayaw mang lagi-lagi, mang baba-baba in kaibanan pakaibanan. In kaibanan Muslim pakaibanan Muslim. Asa ay yakunu khayran minhum. Arakala in lagi-lagi nila yaon, in yudjo-udjo nila, biyaba-baba nila, marayaw paring kanila. Wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khayran minhun. Damikyan in kababaihan pagkababaihan arakala in lagi-lagi baba nila marayaw paring kanila. Hadis Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Mamarahina in kangian sin hambuok manusia ay yahqira akhahul muslim. In baba-babaon niya in taymanghod niya Muslim. Damikyan bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wala yarham saghirana aw kama qal. Bukundaing kamo bayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hisiyo-siyo di niya pag-addatan di siya magmartabat haamuin nakalaas din kaniya. Iban di siya maulong malasa haamuin nakamanghod din kaniya. Dahil nga sabab yan mga palanggungan haagama Islam,
in panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ini piragbus sin mga sila mga sahabat, mahuli piragbus sin mga sila mga tabi'in, sarta miurol halimpa nila in mga sila atba'ut tabi'in, sampai in mga sila amuin miya magad hapang hindo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin di matungpuas nila. Rihay ni mga palanggungan haagama Islam, humati kita at tawakan dumungog kita daing ha mga upamahan, daing ha mga misal kakissa-kissahan, amuin biya diin piaragbus sin mga sila nakauna, sin mga sila as-salafus salih, bang biya diin nila piaragbus indaakan sin Allah iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Daing ha mga kisah kaya suy-suy mga palanggungan haagama Islam, nasabot ha al-Mudawwanatul Kubra, laong hi Imam Malik rahimahullah, sabunal tuod haon hambog usog, nakatagainop siya ha zaman sin pagkhalifa sin Abu Bakar as-Siddiq. In tagainop niya sabunal tuod long niya in kiyamat piyatindog na. Iban in mga manusia piyabangon na ring ha pakubulan nila. Mahuli in usog yaon kita niya hi Abu Bakar, hi Umar ibn al-Khattab. Hi Umar kita ni halon sin tagainop niya nakapanay babaw ring ha kaiwanan manusia. Long sin hambuok usog yaon halom sin tagainop niya, bima fuddila Umar ibn al-Khattab ala nas. May tabiya diin long niya hauno sabab nakalawi hi Umar ibn al-Khattab ding ha mga manusia. Mahuli long sin nanoysoy kiyabay ta kaniya sin hangkan nakalawi piyalabi sin Allah ta'ala hi Umar hakaibanan manusia na may ta kaniya halong sin takainop niya laong sin namayta bil khilafati was syahada wa annahu la yakhafu fillahi lawmata laim. Hikaisa hangkan siya piyalabi sin Allah ta'ala pakaibanan manusia hasabab sin pagkhilafa, sabab in siya mahinang siya khalifa puas sin Abu Bakar. Karena biasin nasabot kaina in tagainop ini jimatu hapag khalifa hi Abu Bakar as-Siddiq ay bimakna wayroon panahin ng khalifa ri hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Wasyahada iwan sin pagkasyahid niya. Dihay ni biasin kiyabayta sin hi Umar ibn al-Khattab buhi-buhian pa sa in siya mapatay siya patay syahid. Bil khilafati wa syahada hapag ka khalifa niya himan hapag kasahid wa annahu la yakhafu fillahi lawmata laim, iban di siya mabuga hakarna sin Allah haamuin panuson sin mga sila masub magsususon at tawakan amuin magbiblame. Mahuli in hambuok usog yaon nakabati mayan siya miadto siya kan Umar. Miyato siya kan Umar, hamaksod manuysoy mangissa, mamayta sinamuin tagainop niya. Pagdatong niya, kaya sa abuhan niya, hi Abu Bakar as-Siddiq, hiban hi Umar naglilingkod. Faqassa alayhi marru'yah. Daing hasawabian, kisa niya na kanila karwa in tagainop niya. Falamma faraga minha intaharahu Umar. Puas niya nag-story ng isa, piyag-amahan siya hi Umar. Ampas siya imian hi Umar, long niya hausog ini, kum. Tindog kaw long niya. Ahlamu naim. Pangbiyak ka to, takay inuplong niya sintaw na tutog. Unin maksud may ta, nakapamong bihatu hi Umar ibn al-Khattab. Nakapamong bihatuhi Umar ibn al-Khattab karna mayta di siya mawaya bantugon. Sabbuton in kalabiyahan niya haunahan hi Umar
Atawa kan haunahan ni Abu Bakar As-Siddiq. Di siya mabaya sabbuton in uno-uno na kalabbiyahan niya. Siniyaon in manusya labi afdal kaniya. Amunahi Abu Bakar. Nari nga sawabian piyag amahan niya hambuk usog yaon piyatindog niya. Namahuli, di matungman in wakto atawakan jaman nawapat hi Abu Bakar As-Siddiq. Mahuli si Mubli nag-khalifa hi Umar arsala ilayh. Kaya kawa siya hi Umar, inambuk kusog yato, amin nakatakainop, amin buhi pahi Abu Bakar As-Siddiq. Thumma qala lahu, mahuli long hi Umar kaniya, a'id alayya ar-ru'ya allati ra'aytaha. Long niya, baliki long niya kako, intakainop, amuin kita mo. Long sinusog yaon, awama kunta radadtaha alay. Bukon kalong niya, ini bang mga kato, wayroon mo tiyayma, riyad mo ako long niya sin amuin, takainop puyat to. Long sin Umar kaniya, long sin Umar, awama kunta tastahi, an tadhkura fadilati fi majlisi Abi Bakrin, wa huwa fihi qa'id. Di kaulong niya maluman, sabuton mulong niya in kalabbiyahan ko. Haamuin paglingkod-lingkod, iban hi Abu Bakar, sarta yaon siya rin dun limilingkod, himahadir. In maksud di hay ni Umar ibn al-Khattab, di siya magrida, amuin sabuton in kalabbiyahan niya. Haunahan hi Abu Bakar As-Siddiq karna panglagguih, pagmartabat hi Umar ibn al-Khattab, haamuin nakamahulang, nakalawiin panghati, iban lawi afdal kaniya, amunay hi Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhuma. Inday ha mga upamahan, amuin piragbus si Umar ibn al-Khattab, hapag martabat niya, mga panaiban niya. Inkiaunan hi Umar radiyallahu anhu, magpangasubo siya haamuin nakamanghod din kaniya biya na kan Ali ibn Abi Talib. Misan pabiyahad to, intaas sin amuin darajat hi Umar, iban sin amuin ummul niya, karna in siya labi malaas din kan Ali radiyallahu an. Sumagawa dalam yatto long hi Ibn al-Qayyim ha kitab niya Ar-Ruh, anna Umar sa'ala Aliyan fi masail thalath. Sabunal tuud kaya riwayat sini Umar radhiyallahu anhu naasubo niya hi Ali hatu masalah. Damikyan hi Umar apabila punon niya mga sahabat, punon niya mga kibarus sahaba, amin mga sila ahlu Badr, amin nakasaksi sin pagbuno ha Badr, punon niya maita ha supaya mga yu pikilan kanila, bang-aon para kala bago, amuin mawa nila ingaton in hukuman niya. Punon niya in mga sahabat, in katawmaasan, in mga tawmaasin mga kasahabatan, punon niya hasupaya pangayuan sila pikilan, hipagpalamod niya. Hapagpunpon ini asubuhon niya hi Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas. Amuin pangtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya ini bata-bata pa. Naingkaunan hi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, pagpasuukon niya mattukan ni Abdullah ibn Abbas, sarta pagpangasubuhan niya. Hangkan dalong hi Al-Abbas, ama hi Abdullah ibn Abbas, long niya anak niya, ya bunayya ra'aitu Umara yuqarribuka wa yudnik, fahfadh anni thalathah, la tafsilahu sirrah, wa la tukthir ad-dhahik, wala taghtaban indahu ahada. Long sin anak, law tawakan long sin ama pa anak, ya kaulong niya anak ko. Sabunal tuod long niya hi Umar, pagpasuukon niya kaulong niya matukan niya. Aray nga sababian long niya parihala akako long niya intuwi ni.
la tafsilahu sirrah. Ayaw mulong niya pasaplakain amuin ini amuin rahasya niya. Amuin secret niya. Bang aun biyay ta niya kay mo. Kamu rain makaingat, ayaw mulong niya pasaplaka. Wala tukthirid bahik. Iban ayaw kulong niya magpataod sing katawa mo. Ayaw ko maghakhakan magkatawadaran. Wala tagtaban na indahu ahadan. Iwan ayaw ko manglimot. Ahadarat niya misan hambuo. Insyahid mga palanggungan haagama Islam, misan pabihat to in kaunan hi Ibnu Abbas. Nakamanghud siya rin kan Umar. Sarta nakauna si Mudi Umar. Ibnul Khattab haagama Islam din kan Abdullah. Sa misan pabihat to in kaunan hi Umar. Pagpaagaron niya, pagpangasubuhan niya ki Abdullah ibn Abbas sin uno-uno na hukuman tumaallok paagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha mga kiyabayta, kaya riwayat hi ibn Abid Dunya, sabon nal tuod hi Khalid, hiwa ni Sa'ad, ibn Abi Waqqas, nakapagsulang sila, aun haantar nila, pagsulang siulangi, naring hasababyan, ini, aun mga bisara gimuwa, dahing hapakan niya. Mahuli, aun hambok usog, miyat to kan Sa'ad ibn Abi Waqqas, bisara niya hi Khalid ibn al-Walid. Bisara niya, in pangannal niya, bang niya bisara, limot niya, ngian niya hi Khalid, dito kan Sa'ad, in pangannal niya, kukan kani hi Sa'ad, ibn Abi Waqqas. Uno in sambong kanya hi Sa'ad ibn Abi Waqqas, laong kaniya, hundong kaulong niya. Inna ma bainana la yablugh, lam yablugh dinana. Hundong kaulong niya sabab inhaantara na mo karwa, inhaantara ko hibani Khalid baytahi Sa'ad, wayroon long niya miyabot paagaman na mo, bimana. Bukon saukat aun piyag sulangan na mo kara, aun wayroon na mo piyag amuhan, amuin manjari mo na limuton, di ihaw nahan ko hi Khalid ibn al-Walid amon sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naring asawabyan piyag amahan niya intaw yaon. Mayta karna pagmartabat mertabati sin mga sila sahabat pakanya. Panglaggo lagliaggo inila pag addat iyaddati. Bihan inkeaunan si mga sahabat. Misan inkeaunan nila, aun wayroon nila piyag amuhan sa di iyat tumanunjuki amuin ngian nila. Atawakan kugan sila, bangian hadarat nila, haunahan nila, inmano siya amuin nara nila nagluhat, nagkalu, atawakan nagsulang. Nabukon biya sinamuin kaybanan, bang amuin, aun nara niya nagluhat, aun nara niya nagkalu, misan pa yung kiaunan Muslim, biada kaniya, labi luba na, miya magad haakida sa bunal, biya kaniya, atawakan, alim, atatkala, wayroon mayan sila, nakapagsulot, nag-amo, hauno-uno na parakala, labi luba na parakala, dunya, kugan siya, kugan inamoy habiya sinasamantan niyo ini. Kugan bang limuton din doon kaniya. Kugan bang aun masabot kaayban. Kugan bang amuin ngian din doon na hadarat niya. Ampay na mga sila nakaunari. Gaman amahan sila. Daakon nila intao. Iningian niya. Inamuin pagkahin nila. Daakon nila sin humundong. Hundong kolong niya Nakita kam biyahan inamuin pangbogbog sin nakauna. Pagbogbog sin mga sila hasalaf, haamuin pangaddatan sawasa, amuin
piang Hindu si Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Inday ha mga upamahan misal amuin nasabot nakauna bang biya diin in pag-addat yaddati bang biya diin in paglaggo nila pakaniya biya diin in pagparihala nila hapagtay manghud nila. Hiyo sa Siddiq as-Sadafi alim amuin ini hang kazaman kan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah. Long hi Yunus long niya ikhtalaftu ana wa Syafi'i. Nakapagsulang kami long niya hiban hi Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Ikhtalaftu ana wa Syafi'i fi mas'alah. Nakapagsulang kami long niya kan Syafi'i hambuk mas'alah. Faftaraqna thumma talaqayna ba'da dhalik. Mahuli long niya, nagbutas na kami, nagukat na. Hambukad law, mahuli long si Yunus, nakapagbak kami long niya kan Syafi'i. Fa'akhadha Syafi'i biyadi. Kiyawa long niya hi Syafi'i inlimaku. Waqala ampasyanamung ya fulan. Ayamna'una in ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwana. Uno long niya di baha long niya manjari uno baha long niya aun makabagang kato bang kita long niya nagsulang hauno na mas'ala inamuin maun kita magtay manghunday sab. Hati niya biyadasin imyan hini Mama Syafi'i. Misan paon piyag sulangan ta, wayroon ta piyag amuhan, hapagpawa hukuman. Subay taraunon in baranta magtaymanghud. Mayta, bukon uno bang uno, bukon ta kabayaan. Sumagawa bayta sinallahu subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Amurain magtaymanghud din mga sila mga mu'min. Nabang kau mu'min, ina ko mu'min, subay kita magtaymanghud. Hakabayaan tabukon, habayta sinallah, ahukuman sinallah. Haraakan sinallah, insuway tapaunon, inbaranta, iban sin mga sila. Kaibanan, amuin na mamarat saya, insuway taunon, in kita tay manghud nila. Bihanin pagbogbog, sin mga sila kaimaman, amuin mga sila mga salaf, amuin pamando, panghindo, sinagama Islam. Damikyan kaya bayta hazaman na kauna namisita in hambuok dahil ha mga kaimaman kan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Mahuli dahil doon man sila amuin nagaagad-agad yaw ni namuin hambuk bisita hambuok amuin dahil ha mga aimah dahil ha mga imam hazaman niya to kan Imam Ahmad nakalawayhi Imam Asy-Syafi'i hataasin ini binatang niya. Mahuli unin hinang Imam Ahmad timindog siya. Iurol niya Imam Asy-Syafi'i. Yabutan niya man Imam Asy-Syafi'i akhadha yas'aluhu an ba'dil masail wa yastaftih. Nangasubo siya kan Imam Asy-Syafi'i. Iban ini nangayo siya pitwa. Dihay ni arakala maawam kita bang hisuhi Imam Ahmad. Hi Imam Ahmad imam sin dunya hazaman niya. Kirang layan siya imamu ahli sunnati wal jamaah. Imam sin ahlus sunnah wal jamaah. In hapal niya hadith biya sin aghi. Sinambuok deng ha mga murid hi Imam Ahmad laong niya ha anak Imam Ahmad bi anak Abdullah laong niya abuka yahfadhu alfi hadith. Hi ama mo laong niya nakahapal siya hang kamilyon hadith. Bukon hang kamilyon hadith in hapal hi Imam Ahmad amuin hadith bi sindaran tanyo pagkakitaan bihayaon.
hadith bis sanad. Hadith amuin aun sanad niya. Long sin bahasa aun chain of narrations. Siyabot dito isyo naman in nagriwayat in kaya pangawaan ni Imam Ahmad sarta kaya pangawaan sing kaya pangawaan niya sarta kaya pangawaan sing kaya pangawaan sing sampay amuin mabot matupa amuin mga sila sahabat. Sarta in tiap nagriwayat yon amuin kaya pangawaan si Imam Ahmad kakilahan niya katan. Sarta in tiap hadis dukay ngin sanad. In katan ini hangka milyon in taod niya hapal si Imam Ahmad. Allahu Akbar. Sarta Imam Ahmad bi'sin aghihi Abu Zur'ah laung niya tafa Ahmadud dunya marrataini li jam'il musnad. Nalibot nakuliling sin Imam Ahmad in dunya nakaruah. Bukon nakatulak lang niya pahula bini, bukon nakatulak pa bini pa. Naliwot din dunya, bukon nakaminsan nakaruah. Hapaglawakan sin hadith. Sa misan bihat to, matura siya kan Imam Shafi'i. Mangaruh, mangadji, mangayo pitwa. Hangkan da pagbalik niya matto pahamuin hambuk imam, hambuk bisita niya. Laong kaniya sinambuk imam yaun, laong niya ila mata ya Aba Abdillah. Sampai pako no pakaw yan long niya, mga ji ka ni Imam Shafi'i, ya Aba Abdillah. Daan ka, ya Aba Abdillah. Bangkabiya ka to, ini, sarang na long niya, ya Aba Abdillah. Hati niya, may mo pa long niya, laggoon hi Imam Shafi'i. Biya, sinsa ka ula-ula, inhambok ini, manus ya yaon, biya baba niya, hi Imam Shafi'i. Wayroon niya, dihil inamuin patut gakantaan ka ni Imam Shafi'i patut pagmartabat kaniya. Uno insambong kaniya si Imam Ahmad amuin nagdarasin pangatayan sawasa pangatayan nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Agihi Imam Ahmad rahimahullah idza aradta al-fiqha falzam dhambal baghlah. Bangkaw long niya mabaya long na sin fiqh amuin panghati tungod pagkahukom-hukuman hasara sinallahu ta'ala amuin tumaallok paamal ibadat paamal amuin hinangon sin anggaw takbaran sin manusia al-fiqh falzam dhambal baghla ay bimakna yakni alayka bisyafi'i hati niya pangadji kau kan Imam Shafi'i. Allahu Akbar. Biyahat to in panglaggo isin Imam Ahmad haguro niya. Biyahat to in pag-agdat sin Imam Ahmad haguro niya Imam Shafi'i. Parahal Imam Ahmad rahimahullah hangka milyon in hafal hadis. Bukon sa hadis sinapal niya siya in sa ingat imam manusia amuin tungod pa-athar sin sahaba. Amuin mga baita atawakan ini kahadis-hadisan kaya baita tungod pa mga paamuin pa mga sila mga sahabat radhiyallahu anhum. Dahil amuin kissa pa amuin kaya sabot tungod pa pag-addat panglaggo ihi Imam Ahmad kan Imam Shafi'i laung niya kullu ma tarawnahu hadha min Shafi'i. Katan long niya singki kita niyo ini nilong niya rin kan Imam Shafi'i. Ingkatan singki kita niyo long niya kalabihan ko ilmu ko din kan Imam Shafi'i. Para hal bukon sa jay Imam Shafi'i na hinang niya guru. Matao din na guru Imam Ahmad ibn Hanbal. Intanda niya intaud intaud sin na guru niya nalibot nin pa indon niya ini. Hapag pangaruhan, hapag lawakan guru, hapag lawakan sin amuin mga sila maingat na sunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa unin na kiniya, ingkatan lang yung singki kita nyo ini rin kan Imam Shafi'i. Mahuling ni na kiniya. Wa ma bittu laylatan illa wa ana ad'u li Shafi'i aw kama qal. Wayroon long yan hambuok do malaingkan nangingin doa kulong ya pa Allah subhanahu wa ta'ala para kan Imam Shafi'i. Allahu Akbar. Biahayan in pagbakti panglaggui sin hambuok murid paguro niya. Di maingat lumupasing kalabihan sing guro ni amuin himindo kani ilmu.
karena may biabaw bukan inparman sinallah wala tansawul fadla bainakum. Ayaw niyo lupahain kalabihan antara niyo. Kalabihan sin guru, pamurid, sin maas, paanak niya, sin bana, paasawa niya, sin nakura para ayat, suwayan di lupahon. Suwayan tiutumtum sarta suway pagsarang sukulan karena insipat sin mga sila mukmin amuin kaya uulungan sin Allah amuin ini mabilang day ha mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala insuway siya maingat magsukol paamuin kalabihan na rawhat niya day ha amuin pagkahiniya. Ang kandalong sin Allah baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yashkurin nas la yashkurillah. Isiyo hindi magsukol pa manusia di day sabsayan magsukol pa Allah. Nabang syari magsukol pa Allah arakala di siya makasud pa ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalilun min ibadiyas syakur. Amo yan mga palanggungan haa ka Islam. Na hindi nga mga upamahan, hindi nga mga misal, kisa amuin kaya sabot, nakauna, sabunal tuod, Shaykhul Islam, Ibn Taymiyyah, Ahmad Ibn Abdul Halim, Ibn Abdul Salam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ingki aunan niya ha zaman nakauna, aun din nga mga kaulamaan, amuin, ini hangkamasa niya inara niya nagtungkakali hapagpagwa ini mga hukuman labi luwa na mga hukuman pikhi sampai miabot amuin pagsulang-sulang ini pagjawab jiawabi naabot amuin aun kaya waktol mga kitab. Mari nagbaktol kitab hipangrad hipanguntra amuin dapit mari hindi damik yan mamaus mamaktol kitab magjawab jawawi maghiklad-hiklari sinamuin pangadjian sin dalil hambok waktu aun ding ha mga kaimaman hasaman yatto amuin nara nagsulang Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah inhambok imam yon nawapat. Mahuli, di matungkan Shaykhul Islam, Ibn Taymiyyah, sin inhambok manus siya yon nawapat. Faja'a rajulun ila Shaykhul Islam. Mahuli miyat inhambok usog kan Shaykhul Islam, yubashiruhu bidhalik. Hati niya nano isu siya, dihilan niya ini pangugkuyakan hi Shaykhul Islam, sinamuin kamatay, sinamuin hambok, manus siya yat to. In pangannal niya kuyakan kaniya hi Shaykhul Islam. Yun jawab kaniya, in sambong kaniya Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, atubashiruni bimauti muslim. Suisuyan mo ako, pakuyakon mo ako sin kamatay sin hambuk muslim. Hadha la yarda bihillah. Inilaw niya di karidaan sin Allah. Wala man kana fi haqqin lil islami wal muslimin. Iban sin hisiyo na amuin. Man kana fihi haqqun lil islami wal muslimin. Amuin aun kapatut. Aun hak din doon. Kanya sin agama Islam iban sin mga muslimin. Mahulimiat to Shaykhul Islam paway sin hambuk usog yatto. Namisita siya simalam paahli sinamuin hambuk mano siya yatto. Iban pa mga kaanakan niya ampa imya ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Innama ana lakum walid. Hati niya inakoy nilong niya. Abya niyo na ama. Hati niya in ama niyo. Hiyama niyo. Iban sinako. Inyatto long niya ini wayroon injimatu kamo wayroon nakabaluba sinamuin paglasalya sa hinamo mahuli pianginduahan niya ini
hambuok mano sa iyatoin maas sinamuin mga kaanakan sinamuin bisita niya sarta piyangayuan niya kampunan pa Allah. Subhanallah. Bihan mga palanggungan haagama Islam. In pag-addat-yaddatisin mga sila nakauna. Misan pa inkiaunan nila. Nagsusulang-siulangi sila atat kala nahambuok sila hangan in sila Muslim na ini wayroon kaya baluba wayroon kaya laraksin paglasalyasahin nila ibansin pagtaymanghud nila hakarna sin Allah. Inday ha mga masabot ka upamahan mga palanggungan haagama Islam hati ko ini patubtubon tanar jarendi hataman tare de hakisay ni Sufyan ibn Uyayna daing ha mga salagbo-lagbo ulama sin mga sila mga salaf naasubo siya hatungod sin mas'ala sarta yaon himadir yaon nakahadir kaniya hi Imam Ibn Wahab Syekh Misr amuin imam alim dakula nakaunasin hula Misr pag-asubo mayan sinamuin nangasubo yon kan Imam Ibn Uyayna unuin hinang hi Imam Ibn Uyayna fawajjaha as-su'al ila al-imam aw ila Syekh Ibn Wahab kyato niya in su'al kan Imam Ibn Wahab bilang pag-addat panglaggui haambok alim yaon ampas ya imiyan hadha Syekhu ahli Misr yukhbiru an Malik bikadha yinilong niya in imam sin Misr mamayta ilong niya daing kan Imam Malik sin jawab sin pangasuwi ni parahal bang mga muin ini kita-kitaon Ibn Wahab akon mabilang da amuin murid sabab Ibn Uyayna Imam Sufyan Ibn Uyayna in siya ini hangka zaman atau kan hangka tabaka iban hi Imam Malik Ibn Anas rahimahullah. Nah Imam Ibn Wahab murid hi Imam Malik sa misan bihat to bilang panglaggoy sinhambuok alim pahambuok kiyato niya in pangasubo haso pa ya in jumawab hi Imam Ibn Wahab rahimahumullah. Bihayan mga palanggungan haagama Islam in pagparihala sin nakauna hapag tay manghud haantara nila iban na sin paglasaliasahi pag-addat-iyaddati iban sin pagmartabat mertabati di makapaggang haantara nila in uno-uno na piyagsulangan nila atawakan in pagtungkakali sin pangumulan iban panghati nila misan pa inkiaunan sin hambuok malaas daing hambuok atawakan inkiaunan sin hambuok naka manghod daing hambuok sa hangan sin pagmartabat mertabati hangan sin paglaggo liaggoy pag-addat-yaddati amoy ni inamuin jimatu ha mga sila zaman na kauna in pangasubo mga palanggungan haagama Islam hasamantan nyo ini unoy sabbaha inamuin hikasuy-suyta unoy sabbaha inamuin hikapagbantugta amuin misanta siya hisulat hakatas mabasa sin amuin huling zaman mabasa sin amuin kaanakan kaapuan na to amuin mahinang nilayat to pamintangan pangadjian nila hazaman nila dari nga sawabian mga palanggungan haagama Islam subait na niyo bugbukan subait na niyo parihalaon in panghindo sinagama Islam diak kita niyo mag-addat-yaddati diak kita niyo magmartabat mertabati diak kita niyo amuin suway maglasalyasahi haantara taniyo mga namamarat saya pa Allah ipunan malaingkan Allahu Ta'ala tunggal isa-isa niya namamarat saya pakanganganan iban kasipat-sipatan sin Allah amuin piyamarat sayahan nila in mga ini labay daing ha dan amuin tarika sin mga sila na kauna salafus salihin na mahuli mga palanggungan haagama Islam mamait kami kaniyo halapal kasi iban la sa
Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.